dili niya madawat nga natanggal siya sa Tanggal sa iyang trabaho. gitrabaho ang kumpanya kay para niya okay man daw yung performance. Oh. Para niya naningkamot man gid daw siya tamad, but according sa assessment sa iyahang mga siguro Mga supervisors supervisor, and heads, evaluation sa iya ha. evaluation sa iyaha, kato Murag nakita dili mabit ang katong dili expectations. kaayo, yes. So ang nahitabo radyo man irin iyang gidelete. Iyang gidelete nga mga server and kabalo ba ka radyo man irin So, mga nahitabo kasama. Ang nagastos ani nga kumpanya ni kapin og kanang millions ang ilang nagasto para lang mabalik og matama kato nga mga gipang delete niya nga servers. Imagine. O sabay atong angay buhaton na man irin aron dili matanggal sa trabaho. Simple lang din. Kana. Do your best. Yes. Ana gyud bagya kasama, no? Paningkamuti lang gyud tamas ginawa nga. Yes. Masatisfy nimo bagya kasama ang katong goal sa inyong kumpanya. Kung manarbaho ka sa imong gitrabaho ang kumpanya, make sure nga dili lang tong kana ganing manarbaho kag tarong pag nay nagtanaw sa imuha. Mao gani. Di ba? Actually, it's one way of honoring God as well when you do your best sa imuhang pagpanarbaho. Kana ganing ihatag din mo imuhang 100% best. Dili tungod kay gina-please ni mo imuhang boss or imuhang supervisor, but you are doing it because kini ang imuhang kumbaga kambyo sa ilahang pagpasweldo sa imuha, and at the same time you are honoring the Lord when you do your best sa imuhang pagpanarbaho. Kana day kung higugma gyud kasi imong trabaho day. Di ba? Kay what if no kanang dili na nimo feel ang imuhang trabaho. Well, kung dili na nimo feel imuhang trabaho, mas maayo day. Muhawa na lang. Inana kay idamay-damay ang uban, di ba? Oh, maugyod na. Kung dili na bagya kasama siguro healthy ang imuhang environment sa imuhang pagpanarbaho. Yes. Ay kadaghan diha pwede nimo mga kasama. Kini po pod radyo man irino kay naamagoy uban pod nga mga empleyado kapag mohawa sila sa kumpanya kana no manimalos. Actually usabay angay buhaton labi na kung human na ka sa imuhang gitrabahong kumpanya. Kumbaga, ni-exit na ka. Pag-exit nimo, ni-excel noon ang kumpanya. Patay! Agoy ka! Or, so, ikaw dito. Ay, ikaw di, oy, dilimit. O, bitaw, o sabay dapat buhaton, no? Kinya kung isa pa katambag, radyo man irin. Sige, ingon baya daw nila, ginabasihan daw ang pag-interview sa imo. For example, let's just say, nag-apply ka sa usa ka trabaho. Yes, day. And then, gipangutan-an ka, nganong nihawa ka sa imuhang gitrabahuan? Tapos mag-ingon kag lain mo kay didto oy kanang inana ka na mag-badmouth ka sa imuhang gitrabaho ang kumpanya. Minus points na. Minus actually. Oo, when you say negative things sa imuhang gitrabaho ang kaning asabton anang imuhang gi-applyan, mao day po ni himuon niya panalitan matanggal. Yes. Let's just say na agyo kumpanya nga dili gyud kaayo okay para sa imuha. But be thankful for that company kay, di ba? Kana ba nagsweldo sa imuha, kana ba naghatag sa pagpakaon sa imuhang anak or maybe sa imuhang needs and wants sa imuhang pamilya. So, be appreciative sa mga natabang nila sa imuha, and kung mahimo, likayan lang yun na kanang dautan ba ang maong kumpanya. Correct. And likayan po mag-post sa Facebook.